Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Kalei lo me afaise le wa madiu matko inga wa le lo po Fiame o se pupi te ma awa ke poli cha wa faila insure ashe yo ka wa ba iPhone fang fa sha lo pe me fa ya lo na ke lo fanga venga ngar fam ma sha ka ma la faila insure Ke pongi se ko mai san mai ola ese kala o nga sa faila insure ko inga ke ni sa nga ku o mga media ko ipe pa e wi lisa ya o insure ko inga se yo la ka he usu ai ol ofisa ma ave pepa madiu o lawin siwa e au wala ise te unga tupe mo le lumanai manuia e mole puipuinga tau tupe o lau soifua e tua iai le whanau e tina por tamao le ainga mai mawhai o na tauna no atu mo so se mafua anga e te fina ngalo iai ale mwhai lo sa ka ko fa maka na o ke polo le mwhai le lo se wala e le si lo la se kama so Samoa Life le insiua mo tangata nuu o Samoa. O whainga taia o e ona tausa ilisa tupe mō maliu, whai poiponga, a onga le whanau, ta avale, ho o se whale fōu. Isa tahu bawa lo na kaba wa bili magai le wa bawa kopi banguele kapungia kompeni lo pen bawa ngai A whio mai nei loe le Federal Pacific Finance, mo so mana onga tau tupe bavi. oi le saka ko le whainga ruenga Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Toi fo manuia, whaafitai fo lau le nei wa yaso o le amae. Ia, sanga bi ia le tua o na olona alofa tu noa i si o tato o tunu. O le whaawa wino ngā luenga ma whaaiunga le kapeneta i le nei wa yaso sa lilifa i tūlanga ma sani. I tūlanga tau soifua malo loina sa whaamaoni ai nisi o ngase o le a awina atu i New Zealand mo tōng whitinga whafo mai. I lalo o le porkalame o le Samoa Medical Transfer Scheme. Sa lauliliwina li poti mai tūtino SS ale malo e au fiai li poti whale tausanga o tali ale malo i mata upulanga mai le komiti o tupe ale palimeni. Ia mali poti o whonutanga sa awa i sui o mtanga luenga ese i atu nui whafo. E whapea foi i le whaamaonia o whonutanga whaale malo. O le awa i atu i sui o le malo i le vai aso fau. E au fia i nei malanga le usu ngā whono a Samoa i le tau au fianga taitai o le Pasifika o le a usu ia i fiti i le vai aso fau. Ma o au o le a taitaia le usu ngā whono a Samoa, ma o le a talanoa i nai mata upu tupito, mo le a tinae, ma le saunga le mu o atu motu o le Pasifika. O swinga o ngaonga o le tau ua le utuwa, ma o se lui tau pito whainga tā le nei ua whiangai, ma le lalurangi a toa i nei ona pō. O le nei vai aso, ua tātou mōli mawina ai le a Apia o New Zealand, i le a whā mālosi o Gabriel, ona o matangi mālolosi mangalua whā, whapea lo longa.
Ua whaamawina ai le tele o vaenga o New Zealand ua Apia. Ua whaatino nei le tūlanga aloa ia, wha le malo i le vai fafo, le tāpao whaamtalanga mai le malo o New Zealand, e tauala i le tātou mtanga aluenga o le vai fafo. Ai mai se lava i le tūlanga o iai o tātou tama whanau, o lo whai ngā aluenga i ngā aluenga whawai taimi New Zealand. O lo whenga i nei le tātou mtanga aluenga o le vai fafo, ma whaatawa inga, ma le mtanga aluenga o pisinisi a la manuia, ma le leipa. Ma nei wheso o ta inga mō le wha mautuina o le tūlanga o loo iai a tātou tama whanau, ma lo lātou saunga le mū. E tele a fianga o le vaenga o New Zealand, o loo iai whaatoanga o loo ngāruru e ai a tātou tama whanau i Hawke's Bay. O isi vaenga o New Zealand na Apia e au Fiai, Northland, Aukilani, Tai Uruawhiti, Bay of Plenty, Waikato, ma Tararua. O loo ngā lulu e whaatasi le suiso upu o Samoa ma ngā ruenga whaavai taimi New Zealand. Ma sui o le mata ngā ruenga o pisinisi ma tūlanga tau ngā ruenga a New Zealand. E whisota i uma o tātou tangata whai ngā ruenga whaavai taimi. Atoa ai ma whiutanga inga mō lo lato saunga le mū. O loo ngā lulu e whaatasi fōi ma sui o le Pasifika e whaatino le nei ngā ruenga. E le o iai se li poti o se tasi o tama whanau o Samoa o ngalue whaavai taimi New Zealand. Ua whaamaunia le Apia pe ua maliu fōi i le nei whaalawe lawe. Ma o lo o mataituina pea i le taimi nei lea tūlanga. Ma o le mea lea, ia toa pea lea tunu, ai mai se lava i mātua ma a inga o tama whanau o Samoa, o lo ngā rurue whaavai taimi New Zealand. O lo o whaangasolo nei ngā luenga, ma whisota inga ma le malo New Zealand, i wala uma, mo le whaamauti noa o le saunga le mū o a tātou tangata whai ngā luenga. Ua whaamaunia fo i le kāpeneta i le nei vai aso, le whaangasolonga o tāpenanga, mo le tali malo ai a Samoa i le fonotele, a taitai o malo o le taupulenga, lea o le ausuia i Samoa nei, i le tau whai unga o le tau sangafou luafe luasfulwha. O le lona luasfulu ono ai lea o fonotanga, talu mai le ulua i fono i le afe i selau fitu tasi. E pei ona mua i whailo atu i le atunu. O le ulua i taimi le nei ua tusi au ai taitai o malo o le tau pulenga. E usuia i Samoa nei le nei fonotele, ma o le taimi mua fo i lea. O le a usuia ai le nei tau au fianga i le Pasifika, ma tali malo ai se atu motu la ititi. E 5 atunu, o loo i le li o malo le tau pulenga. Ma o le fono mua le nei ala na mai estete, le fionga i le tupu o Peritania sa lesa le tolu, ma o ia o le whaatumtumunga o le lio o malo le tau pulenga. Ua mai ale asia singa mua na malanga ai mai ai ia sui o le ofisa o malo le tau pulenga a Peritania, Commonwealth Secretariat, ia November o le tausanga ni te nei. Sa asia ai le tātou malai waalele, fale o lo whaamoemoe, whaatino ai le whonutanga. Whapea ia whiutanga inga na whaia i le whausia o se au po o le sini o le whono. Sa maitawina le whaamalieina o le asia singa i tūlanga o loo iai le tātou malai waalele whaavao malo, ma tātou whale ua fuafua mo le whonutanga. Ua whaamaunia le whaangasoloina o ngā ruenga a le komiti o tāpenanga mō lea whonutanga. O le nei komiti e ngafa ma le mautuina o vaenga tau le puipuinga ma le saunga le mu o taitai o malo ma lato usu ngā whono o le a auai mai. E whaapea foi i le whaamautuina o nofuanga o apitanga, whemalanga inga, tāpenanga o le ano whale o le whono, ma tūlanga tau aloa o whesota inga, ma le tuuina o whaamatalanga, o au nanga whare soifua malo loina,
le vaenga tautupe ato ai ma le tali atu ini whaalave-lave whaafosei. O balata ua uma nei o le tātou tāpenanga, ma o le ai se vaenga whaapitoa e whaatuina i tutonu o le mtanga luenga o le vai whafo ma whi whaataua inga. E whea ngai ma le turi loa ina o nei ngā luenga uma. O le komiti ua whaatuina nei e au fia ato ai tu tino o le malo, mai whapea foi o na mo umia ai le whesosoani a le vaenga tū ma oti ma pitinisi. Wa tātou wawhio anga ma la whanga. E peifo i ona tātou tali malo ai i whonutanga te tele. Sa usuia i Samoa nei, e pei o le whono a malo la iti le lalulangi i le lua fesfulu wha. Samoa e mātou te tali tonu, e ma upopo, ma mapo a tātou tāpenanga uma, mō le nei wha moe moe. Ina uo tātou ngā lurue whatasi ma le whe oe oe ha. Ai tātou te whalangolango, ma whātua pēr i le tua, e au mai tātou te mawhai ai mea uma, e ala i le taitainga alona nganga pa ia. Ia, tātou te tālo pēr ma le whātua e le tuulafua ina tātou e le tua. Ia manuia lau tāpua inga Samoa, ia malutia pēr si o tātou atunu, ia awalofa o le whaolo Iesu Kiriso. Good afternoon, Samoa. Cabinet at its meeting this week considered and subsequently approved a number of submissions for medical treatments in New Zealand under the Samoa Medical Transfer Scheme. Considered annual reports, government responses to important matters raised by the Parliamentary Public Accounts Committee, as well as reports on official travels were considered and endorsed. Further official travels were approved this week, including Samoa's delegation to the Pacific Island Forum Leaders Retreat to be held in Fiji next week. I will lead Samoa's delegation. Matters central to the development and well-being and security of the region will be discussed. Following the impacts of Tropical Cyclone Gabrielle across New Zealand earlier this week, the Government of Samoa, through the Ministry of Foreign Affairs and Trade and the Ministry of Commerce, Industry and Labour, continues to monitor the situation with emphasis on the safety and well-being of recognized seasonal employer workers from Samoa. The region heavily impacted by Tropical Cyclone Gabrielle, with a significant number of seasonal workers from Samoa, is Hawke's Bay, where a local state of emergency has been declared together with other regions such as Northland, Auckland, Tairawhiti, Bay of Plenty, Waikato and Tararua districts. Reports from Samoa's designated liaison officer in New Zealand, in liaison with the New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment, confirmed that support and coordinated efforts from various agencies, local iwi marae and especially the Pacific community, has been overwhelming in ensuring RSE workers from Samoa and from the Pacific were safely evacuated and moved to nearby relief centres. The RSE workers are confirmed to have now access to warm beds and accommodation, food and water supplies. So far, there are no confirmed reports of death of any of our Samoan seasonal workers. Considerable efforts and discussions have begun on how to best support affected workers in the context of the wider New Zealand recovery. We urge our country, especially the families of the Samoan seasonal workers in New Zealand, to remain calm as the government is working closely with the Government of New Zealand to ensure the safety and well-being of our RSE workers. Cabinet also approved this week the progress of our national preparations to host the 26th Commonwealth Heads of Government meeting, CHOGM, in Apia next year, 2024. As announced earlier, this is the first time
The CHOGM will be hosted in the Pacific and by a small island state. The CHOGM comprises 56 member countries from across Africa, Asia, Caribbean, and the Pacific. This is the first meeting under the leadership of the new head of the Commonwealth family, His Majesty the King of England, Charles III. A senior delegation from the Commonwealth Secretariat visited Samoa in November last year to look at potential venues for the meeting, the airport, and to commence discussions with relevant government ministries on the preparations and on the formulation of a theme for the meeting. The outcomes of the visit were positive, signaling a good start to our preparations. A preparations committee has been set up to lead and coordinate all preparations for CHOGM 2024. This committee will ensure our preparations for the security of the leaders and their delegations while in Samoa. Venues, accommodations, airports, ensuring protocols are observed, transport and infrastructure, program and managing official ceremonies, health, finance, and emergency responses coordination. These are imperative facets of our national preparations toward a successful hosting. A special unit will be established in the Ministry of Foreign Affairs and Trade to support the work of our committee. Our culture and experience are strong epitomes of our unity and hospitality that our country is known for. We will need everyone's support to ensure a successful hosting of the 26th Commonwealth Heads of Government meeting in Apia next year. God bless you all. Soifua Ma'e Manuia. O le ua paeati ai masalo po le o ngāti tono o kitopa. Sa fuafua fo e isi fonatanga e ono fo ilea malanga i e taitai. Ia, pe o le fono tele fo ilea masani na usui e New York, malo au fatasi. Ma le la ua tonu wai. E pito tala whea ngai al taimi rea. Lau whionga whamu leo le tūlanga le ai. No le ua pikoia na isa kua tūlanga lo i e tamakana o le tūlanga o ngā liwe whamai taimi usila. E se tasio ni poti whamu mole lau whionga i se tasio malanga le whapea o le ua tau o le ua mai se kautuanga mai lumtanga wenga o pisinisi ala manuia malipa ina ia whaasala le malanga le ana o le masino Januari au le ana tau fie ia tau fie le tu mau le malanga le bai taimi le whamu mole le whaiona whamanino la ititi mai ale tu langa whamu mole lau whio. Ia, ole malanga le na alu. Ia, o te le mautino le whaamitalanga whape whaasala malanga, po whaasala tangata lai o le malanga, po le whaasala o e na whaatanga e o. E mariela, o te le o manino le le na upu hoi le whape e whaasala. Na o le paulitu langa le iai, o le ana sila kapeneta, e tusa ua le tala whea ngai le malanga lea, ma le whai unga le kapeneta na whai. O le la ea ngai le kapeneta ia e mata ngā luenga ma le au whenga luenga le malo, o e sa whea ngai lato ma tapenanga ia. E ui o le wata atia le whai unga le kapeneta. Tō whia ni seo tātou o whenga luenga ngā luenga lo whaamai temi wa iei i lo longa o le wha o kentrea o whaamilo wha. Le o ia te au nei taim e au tanga vai e whaamali atu ia se whai numera. Ai o se whai numera tele pe a fua i le au whainga luenga o Hawke's Bay. Ona o le vaenga le tele ai a whaatoanga. E pito so tele fo ia tato au whainga luenga o lo ia. Masalo po se vai meo le onus fulu i pe a fua i le
mātou malanga le sa mātou o il tausanga le. E se fufuanga malo te au mai. La taulia wa o whaleanga ina whatuanga ia sanga lulu e ai. Ia, o wa o le whaafisiri na le la i nei. Foi lea wa whaina ia whatuanga, mafua o whatuanga, ia o lono winga o le eise ngā luenga o lo iai. Mai e le whaapea e whai atu e tātou le whai unga, ona e peo no tau sila fia. O tātou tangata whai ngā luenga, ua whaakon kalate, mai e ona ngā luenga. Ia o te manatu e ngafa mai lātou e ona ngā luenga. Awa ale aini ngā luenga, ia o le toe whaafoi mai. Ia po le sa ili o nisi ngā luenga e whao ngā ia tangata whai ngā luenga. Ai o le la ele o manino mai tu langa na taimil ni. E tatu mas na se ro filma le o le tatu ski masa. Le to filma se na se o pa mania o po na se a le moto. O le to tele o ngase e pe o lo au mai i le vai tau le tele au vai ngo kanisa. When I see the fear le o ia tātou ia foi le tong fitinga mo i lātou, a me se me foi radiotherapy o chemo ma tūlanga whapena. Pe o le whono ea lea pe lata i se fulu ia ngase ia sa pāsia ele. E la ngai sa mo le fontanga le ta i o le Pasifika le whai las fo pa mo le na fio. Ia, awa le fono lea. Pe se fono le ta o mai le upa petani foi le retreat. Ia pe o se fontanga e te tala ma lau tele ma le sa vala au mai foi le ofisa o le forum. E tu inatu ni mta upo e fialanga. Ia ala mata upu masani lava ia pe me mo le fa ma upu ponga lava o le tutino ia o le tulangi pe la tamai le sa malanga ile tai fono le pandemia o fiti i kilipati to e fa ma upu mai ia le na sui o le tatu tulangi o le ua ave ia le tatu tarsanga i fieta noina ia ngawenga ia fa vai tem ia malei tu fo etau ai e New Zealand Australia ina ia mfaina faise fatal noanga foi le pala o tele e mafai na faise faso e fai o mana onga o Australia ma New Zealand tanga whainga luenga ia matatou fo i o lo fia maua ngā luenga ai le mafai o na tu ai o amata o na tele ia fianga o tātou fo ia mai se iang il tūlanga tau ngā ruenga ma le atinai. Ona ua te tala atu ia le awanoa mo tangata whai ngā ruenga lo na o tangata fo ile unemployed po tangata ili whai ngā ruenga pe na amata ile po kalamel ne le ua amata na malanga ia tangata o lo whai ngā ruenga i tono o malo tangata o lo ngā rurue i pisinisi o tele o le vaenga le tūlanga foi le o tangata tafa o mai whalitari malo ma pisinisi ia o ia e tūlanga uma foi le a whapea o le malu foi le o taitai o le Pasifika ma le e le avanoa i lalo o le forum manatu o se avanoa le lea foi le e whaasoa ai ia taitai I mea lo tūlai mai ele na o tātou o lo tupu ai le tūranga lea o mori mau ina mai fo i e fiti o tala noa ina mai fo i e taitai o Vanuatu ia o ape o atunu titele ia e wha o tātou o fiti o Vanuatu o Solomona ia ma tau whio lolo mai tonga ai pe o le to whaale e pito to tele ia le whainu mea ia o lo ia i fo i lava ia fuafuanga tu mamao ale tūlangi o man whatatia mai o awano fo i e mwhaina tūri lo ai le wha tino ina o nisi o fuafuanga o lo i lalo o le nā tape nanga o mai e on whai e whai unga taitai o Pacific. Mule
O le fono lea la tātou tari maro e tātou le tino mōmora te Pacific Rai fono lea le Commonwealth. O le tātou wofo le o talia le o tātou tari maro. Ia se la vole le se tupe atua e tari maro e tātou e pāwai tupe pe inse le ne mai le Secretary le Commonwealth soswani le atu mōmore tari. Ia, awa o le malanga mai ia. E ngā whalava mātunu o le a usufono mai. Ea, o tāpenanga tātou, pe e atangia mai i le whatati o tātou ngā ruenga ia, o tāpenanga o nofuanga o fono, whaamautinoa i a pitanga. E o te iloa lava e peifo i o tātou fono le ana whai le lua fesfurwhai fono a tumotu laiti. O lea e ia mea tau ave tātou. Ai maua mai fo soswan, pe o venue so fono ma tūlanga whapena. Ai e whiololo lava ia le tāpenanga e te tauna, ona whai e tātou. E le mwhai ona o atu le taimile nei e le whaatūlanga, o le whatoa whai le komiti o tāpenanga. O le sila ngā luenga na komiti o tāpenanga e pu e mai se ata whaataitai. Po le a se tūtino whaile whaseleni e tau ona tāpena iai. Ia mamata i tuina fo ia sau ese masani ona maua mai i tāpenanga o whonutanga whapea. Ia o le si aitu voilea e pe mai tawina e fia ia tunu e tali malo i whonu te tele po voilea o tāmio sanga o tālunga. Ia o le me voilea o tupe maua pe le o le malo o tupe maua i whali tali malo o aunanga ese. Ia matulanga whapena. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. Bo's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samoa water. The taste of nature in a bottle.